Mu mateka y'isi, igihe ubwoba bwiyongera nibwo bavuga ko bazi iherezo ry'isi bavuka. Muri iyi minsi, umugabo wo muri Ghana yatumye isi ihagarika amaraso, atangaza ko isi izarangira kuwa 25 Ukuboza 2025. Akongeraho ikintu kidasanzwe, yubatse inkuge nk'ahasubiyemo amateka ya Nowa. Ibi byahise bituma abantu bibaza niba amateka ari kwisubiramo cyangwa niba ari urundi rwego rw'urujijo rw'abantu bashaka kumvwa. Uyu mugabo yinjiye mu murongo umwe n'abandi bahanuzi b'amayobera bagiye bavugwa mu bihe bitandukanye. Abavuze ko isi izarangira mu mwaka w'ibihumbi 2000, abateguje 2012 hashingiwe kuri kalendari ya Maya, n'abandi benshi batangaje amatariki afatika. Ariko igihe kikaza kigashira, isi ikaguma ihagaze. Igitangaje nuko nubwo bose baje kubeshywa n'igihe, amagambo yabo yakomeje kugira imbaraga ku mitima y'abatuye isi. Nk'uko byagenze kera, n'uyu mugabo yifashishije ururimi rw'ihishurwa, itariki ifite igisobanuro gikomeye, itariki ya Noheli, n'igikorwa gisa n'igitagatifu, inkuge, bigatuma urujijo rwiyongera. Abamwemera bamubonye nk'umucunguzi, bamwe banakora urugendo rurerure n'amaguru bava mu bindi bihugu berekeza muri Ghana kwihisha mu nkuge z'uyu mugabo. Abamunenga bamubona nk'umubeshyi, ariko hagati aho hakaba hari ikibazo kidashira. Kuki abantu baguma gukururwa n'amatariki y'iherezo ry'isi nubwo amateka yagaragaje ko ahora abeshywa? Murakaza neza ku Mayobera TV, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza ibintu bihishe, amabanga atavugwa n'amayobera akomeje kuyobera isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Wicikwa n'amabanga, amayobera n'ibitavugwaho rumwe tubagezeho muri buri kiganiro tubategurira kuri iyi chaîne yacu kandi yanyu. Muri make, aha niho honyine wasanga ibintu bidasanzwe utapfa kumva ahandi. Icyo bigusaba rero ni ugukanda subscribe ndetse no gukanda ku nzogera kugira ngo ubone amakuru mashya mbere y'abandi. Iyi nkuru twibutsa ko amayobera y'iherezo ry'isi atari mashya, ahubwo ari igicucu gihora gisubira uko isi ihura n'igitutu. Uyu mugabo wo muri Ghana yaba ari umuhanuzi w'ukuri cyangwa se hari irindi zina mu rutonde rurerure rw'abavuze ejo hazaza bakaribeshywa? Igihe nicyo kizabisubiza. Ariko nk'uko byagenze kenshi, igisubizo cyacyo gikunze kuza mu ituze, atari mu bwoba. Tugarutse gato kuri uyu mugabo ugereranya na Nowa uvugwa muri Bibiliya, amaze igihe kinini yubaka ubwato avuga ko abakiranukiye Imana bazihishamo ubw'umwuzure ukomeye cyane uzaba wibasiye isi. Yanavuze kandi ko iyi mperuka izaba mu myaka 3 uhereye kuri Noheli ya 2025. Mu kwezi kwa Kanama mu mwaka wa 2025, Nowa yavuze ko mu bwato yubatse harimo ubufite ubushobozi bwo kwakira abantu 5,000. Yahamije ko Imana ariyo yamutegetse kubwubaka kugira ngo abatarayigomeye bazabwihishemo. Bamwe mu bemera Imana bahaye agaciro ubuhanuzi bw'uyu mugabo, gusa abandi babuteye utwatsi bagaragaza ko icyo agamije ari ukwamamara gusa. Abantu benshi baturutse mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika bakoze urugendo rurerure rw'amaguru bajya muri Ghana kugira ngo bishe mu nkuge ya Nowa, wabahanuriye ko imperuka izaba kuri 25 Ukuboza 2025. Mu baturutse mu bihugu bya Afurika higanjemo abo muri Benin bagaragaye bikoreye ibikapu birimo imyambaro n'ibiryamirwa ndetse n'ababyeyi bahetse abana babo. Mu nzira banyuramo mu masaha y'ijoro humvikanye abari batunguwe n'uru rugendo. Nyuma yo kwitariki igeze, abari biteze imperuka y'isi bakayibura. Uyu mugabo Nowa yababwiye ko yongeye kwivuganira n'Imana ikamubwira ko imperuka yayigije imbere, kugira ngo abantu babanze bitegure kandi bubake inkuge zihagije. Bamwe bamuhaye urw'amenyo, abandi bagendera mu nkuru z'ubwoba, barabyemera bemera gusengana hamwe nawe no gukomeza gutegura izindi nkuge. Ubundi muri rusange uyu muntu ni muntu ki? Uyu mugabo witwa Nowa ni umuntu wo muri Ghana wamenyekanye cyane kuri TikTok, Facebook na YouTube. Avuga ko yahishuriwe n'Imana ko isi izarangira kuwa 25 Ukuboza 2025. Yerekanye inkuge yubatswe avuga ko ariyo kurokora abantu bazamwemera. Kuki ibi none byateje urujijo n'amayobera? Itariki ya Noheli ifite ubusobanuro bukomeye mu idini, bityo amagambo ye ahita akura abantu umutima. Yifashisha imvugo zisa n'iza Bibiliya nk'izirimo Nowa, umwuzure n'iherezo ry'isi. Abantu bamwe babibonamo ubuhanuzi, abandi bakabifata nk'uburiganya cyangwa gushaka kwamamara. Bibiliya yo ivuga yeruye iti nta muntu uzi umunsi n'isaha. Ibi wabisanga muri Matayo kandi ku gice cya 24 ku murongo wa 36. Mu mateka hari benshi bavuze amatariki y'iherezo ry'isi, ariko bose baribeshye. Nta gihamya ya siyansi cyangwa iy'idini yemewe yemeza ko isi izarangira kuwa 25/2012 kuwa 25 Ukuboza 2025. Abahanga mu by'idini n'abayobozi benshi baburiye abantu kutagwa mu bwoba cyangwa mu rujijo. Ikibazo gisigaye abantu bakwibaza, ese ibi ni ukwemera gukabije, ni ugushaka kumenyekana cyangwa ubucuruzi bushingiye ku bwoba? Niho amayobera n'urujijo biri. Mu mateka ya kera, izina Nowa riza rifite uburemere budasanzwe. Si amagambo gusa, si itariki yatangajwe ngo itere ubwoba abantu, ahubwo ni inkuru y'igihe kirekire yahamijwe n'ibimenyetso byagiye byiyongera uko imyaka yagiye ishira. Bibiliya ivuga ko Nowa yahawe ubutumwa n'Imana mu ibanga, ntiyabutangaje nk'igikorwa cyo gukangisha.
ahubwo yabugaragaje mu bikorwa byafashe imyaka myinshi. Nowa yubatse inkugi imyaka irenga 100 mu gihe nta mvura yari yarigeze igwa mu buryo bw'umwuzure. Abantu baramusekaga bamufata nk'umusazi, ariko bakomeza akazi ke mwituze. Nta matariki yatangajwe ku mugaragaro, nta gushaka imbaga y'abantu. Icyamuhamije si amagambo, ahubwo ni ukwihangana, kumvira n'igihe cyamubereye umufasha. Igihe cyarageze, imvura iragwa, umwuzure uraza, ibyo yavugaga bihinduka ukuri ku isi yose. Ikirenzeho, inkuru ya Nowa ntiboneka muri Bibiliya gusa. Amateka y'imico myinshi yo ku isi, Abasumeriya, Abababiloni, Abagereki, Abahinde n'abandi, agaragaza inkuru zisa n'umwuzure ukomeye wigeze kuba. Ibi byabaye igihamya yuko atari inkuru y'ahantu hamwe, ahubwo ari igikorwa cyagize ingaruka ku isi yose. Ubumenyi bwa siyansi nabwo bwagiye bugaragaza ibimenyetso by'imyuzure ikomeye yo mu bihe bya kera. Iyo ugereranyije ibi n'ibivugwa n'uwo mugabo wo muri Ghana, itandukaniro ririgaragaza cyane. We yatangaje itariki ayihuza n'umunsi wuzuye amarangamutima, umunsi wa Noheli, ayishyira ku mbuga nkoranyambaga, ayigira inkuru yihuta kandi iteye ubwoba. Nta gihamya kera, nta sano n'amateka y'isi yose, nta gihe kirekire cy'ubwihangane, ahubwo amagambo yatangajwe vuba, ategereje kwemezwa n'igihe gito. Nowa ntiyigeze ashaka kumenyekana, yamenyekanye nyuma y'ibyabaye. Abavuga iherezo ry'isi muri iki gihe bo akenshi bamenyekana mbere y'uko hagira ikiba. Aho niho amayobera ahinduka isomo. Igihe nicyo gihamya ya nyuma. Kuri Nowa igihe cyamubereye igihamya, ku bandi benshi baje nyuma ye igihe cyabaye umucamanza ubashyira ku ruhande rw'amateka yibeshye. Dusoza, inkuru ya Nowa nizo z'abantu bavuga iherezo ry'isi muri iki gihe, zitwigisha isomo rikomeye. Ukuri ntigukenera gukangisha, kandi ntikwihutira kwemezwa n'itariki. Nowa yagaragaje ukwemera kwe mu gihe kirekire, mu bikorwa no mu kwihangana, aho amagambo ye yemejwe n'igihe ubwacyo. Abandi benshi baje nyuma ye batangaje amatariki y'ibyago, ariko igihe cyabihinduye inkuru z'urujijo. Ibi bitwibutsa ko ubwoba bushobora gukwirakwira vuba, ariko ubwenge busaba gutuza no gusuzuma. Si amagambo yose avuga Imana koko ava ku Mana, kandi si inkuru yose iteye ubwoba ko iba ifite ukuri. Mu mateka, igihe nicyo gihamya cya nyuma, nicyo kigaragaza uwavuze ukuri n'uwabeshye. Bityo aho gutwarwa n'ihurizo ry'amatariki n'amagambo akomeye, isomo rikomeye rirasigara: guhora witeguye mu mutima no mu myitwarire, atari mu bwoba. Kuko nk'uko byagenze mu minsi ya Nowa, iherezo ntirizamenywa n'abantu, ariko uko twabayeho niko kuzatubazwa.